znači premijera filma Ferrari koji je napravljen kao jedan veliki event i tribut u Ferrari, zato se ovdje nalaze svi ovi artefakti koji su originalni. Ovo je originalna kaciga od Michaela Schumachera koji je vozio na zadnjoj utrci, potpisana od njegove strane. Ima još tu neke stvari koje su od njega, tako da ljudi imaju priliku to vidjeti. Kao prvo, ne bi sigurno bio ovdje da nije mog prijatelja Hrvoja. Njegova upornost, njegova ljubav, njegova energija može napraviti ovako nešto. Inače volim čitati biografije, gledati biografske filmove jer oni mi daju neku inspiraciju. Tako će biti jako interesantno i isto tako večeras pogledati film o Ferrariju. Ja sam taj film dugo godina pratio. Michael Mann je jedan, mogu reći, od velikana Hollywooda. To je njegov autorski projekt koji je on godinama razvio. Ja sam taj film kupio još 2015. godine. Tad je bio Christian Bale u glavnoj ulozi. I onda je film prošao kroz 5 faza. Da ne mislite lako je sve u Hollywoodu, koliko je teško snimiti ovakav film. Znači 8 godina mu je trebalo. Dok sam bila mlađa, Ferrari mi je bio onako too much. A sad godinama mislim da ta kvaliteta, ta brand, ta povijest je to nešto posebno i vidim večeras po odazivu na premijeru i po interesu za filmom da ljudi stvarno cijene brand. Kao svaka žena volim vidjeti lijepo i volim estetiku. Mislim da je opća kultura znati ovakve stvari, pratiti ovakve stvari i sretna sam da na ovakav način se napravila premijera. Mislim, ovo sve što imamo priliku vidjeti i doživjeti zaista je predivno. Čak sam se i vozio u njemu. I kako je bilo to iskustvo? Zastrašujuće, jer me vozio štrok, a to je pitanje života i smrti. Živio sam u Italiji i dobro znam koje je to božanstvo za talijanski narod. Zato mi je drago da je ovakav film napravljen o Enzu Ferrariju koji je odavno bio legenda, a i dalje Ferrari ostaje legenda u današnjem motosportu, ne samo moto, nego u automobilizmu općenito. Film, ja ga zapravo jedva čekam, pogotovo zato jer su Talijani pošizili. Talijani tvrde da nije mogla američka ekipa to snima, da nije mogao Adam Driver biti Enzo Ferrari i nemojte mi te fore krast naše legende i ikone. Zaslužuje respekt, zaslužuje jedan ovakav film Michaela Manna.